as I enter the realms of the Spirit. Jesus. Jesus. I release power. I release power. I release power. Lisa talabariba de gusha talibadi. Libra hande di gazdamande di brustamendes. Father, in the name of Jesus. Hier kan ik niet voor aan voor andere mensen praten. But I break every spirit. Elke verraad teenoor jou. I reverse every curse. In the name of In Jesus. the mightiest name of Jesus, wherever your name was called, wherever people make a decision about your name and about you, I reverse the curse in the name of Jesus. I break every curse. I speak revelation like never before over his life. Thank you, Lord, that heaven visited with power and strength in the name of Jesus. In the mightiest name of Jesus. Ek maak krag van die Here los oor sy lewe. Ek bid vir die guns van God oor sy lewe in die naam van Jesus. Ek bid, Here, dat hy 'n ontmoeting met U sal hê, nooit van tevore nie, in die naam van Jesus. In the mightiest name of Jesus. Now in the name of Jesus. Ek hoor 'n jet uit die uit. En ek hoor die skoot te klap. But when God intervened, Almighty God. Hallelujah. the reason there was a contract that they're taking out on you. Hey. Come on now. Shut up now. But the grace of the Lord is upon your life. Jesus. And as a prophet, I look in this direction. I speak the power of the Holy Ghost. And the angels of God intervene right now. Wie ook al op zijn naam zit, zal beschaamd staan. Ik profeteer dit. Ik maak dit los. Ik spreek dit. Ik maak die kracht van die Heer los. Die Heer intervene. As het hier af. Man of God. Hallelujah. I release my angels to intervene. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. He's worthy. He's able. I release my angels to intervene. Het ek hier sin hier leer. Jy sê nie jy moet dit nou maak, jy kan dit nou maak, jy kan dit môre maak, vanne maak, maar moet jy dit te laat doen nie. Because God want to use you in the Western Cape. Ai. Hoor die happy wara. Dis wat die Here kan doen. Die Here wil jou gebruik. In die Weskaap. Jesus. Ai. Die Here wil jou kragtig gebruik in die Weskaap. Ek gaan iets release vir jou lewe. Come on now, Dad. Come on. Die Here gaan aanneem dat hy ding inskop. Jesus. Ek sien 'n kragtige ewige lus. Jesus. Hey. Thank you, God. Ek sien iemand wat die Here wil gebruik soos 'n reine bonkie. Yo! Powerful. Yay.
Hoor daar! The Lord Jesus. has graced me Yo, yo, with yo. the gift of healing, with the gift of miracles, with the gift of faith, with the gift of power. And today I unlock it in your life. And Jesus. when you give your heart to the Lord, van de vijfde maand toe zal de alle gaven zien in schop. Yo, 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 yo. Come on now. Come on, I Dad. Come on. prophesy. Prophesy. I prophesy. In the name of Ek Jesus. is 'n man van die Here, ja. Ek het die krag van die Here. Jy moet met Jesus by die regte God uitkom al die tussen. Blykie. Jy moet by die regte God uitkom met al wat Come on, Dad. Come on. Speak it now, Dad. Trust God, dat jy change lives of people. Die Here wil mense se lewens verander. Yo. Jy sien om 'n gangster dat hy betrokke te bly.